سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان در 6 ماه به مبلغ 44 میلیون دلار برق فروخت. بازداشت دو جوان برای از خودکنی 4 میلیون دلاری سفر حج و برای دفاع قرقیزستان بیش از 1.3 میلیارد سوم صرف شده است. صبحتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 21 ایول دوام 6 ماه سال روان تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ زیاده از 43.2 میلیون دلار نیروی برق صادر نمود که نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون دلار کمتر بوده است. با اطلاع شرکت برق تاجیک در چارچوب قراردادهای امضا شده تاجیکستان به افغانستان تمام سال و ازبکستان تنها در موسم بهار و تابستان نیروی برق انتقال می‌دهد. با گفته مسئولین این شرکت در فصل تابستان تاجیکستان ذخیره‌های برزیادتی آب و انرژتیکی را در اختیار دارد که قسمت از آن در نیروگاه‌های برقی آبی خالی پرتاب می‌شود. صادرات برق تاجیکستان به خارج همیشه یک موضوع بحث برانگیز می‌ماند. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در کشور با گرمی و روشنایی تامین شوند، بعد برق به خارج افروخته شود. هر سال از آغاز تیر ماه تا ماه اپریل و حتی گاهی در تابستان نیز شکایت ها در مورد نبودن برق در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان زیاد می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید نسبت 2 نفر پرونده باز کرده است که با وعده به حج بردن از ساکنان مبلغ گرفتند. منابع آزادی گفتند فردوس 19 و نوروز حسنوی 25 ساله به از خود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم می شوند. اما نوروز حسنف اتهام مقامات را به اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. وزارت کارهای داخلی 20 ایول در سامانه‌اش نوشت که این دو جوان با باوری شهروندان تاجیکستان درآمده برای فرستادن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبردیدگان مبلغ‌های گوناگون را تصرف نمودند. طبق اطلاع دریافتی فردوسов از جانب کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت شده است. نظر او و پیوندانش به قضیه معلوم نیست. مقامات از نوروز حسنف دعوت کردند که از شهر دوبای به تاجیکستان آمده به سوال‌های مفتشان پاسخ دهند. حسنف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که با مفتشان صحبت کرده به آنها گفته است پول مردم را تصرف نکرده است. این بار اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبکاران حج بازداشت می‌کنند. ماه می امسال وزارت کارهای داخلی 2 نفر را برای فریب دادن 10 اعتقادمند که نیت حج را داشتند دستگیر کرد. هفته آینده نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های تاجیکستان آغاز می‌یابد. نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های دولتی در کشور هر نیم سال برگزار می‌شود. این نشست‌ها را بیشتر یک نوع حساب‌دهی مسئولین در نزد مردم می‌نامند. در آستانه این نشست‌های خبری همکارمان نگار فضل‌الدین از ساکنان پرسید که شما با وزیران و منصبداران بلندپایه تاجیکستان چه سوال دارید؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. بچه‌م در ترمه این سال 3 سال شده است در هم ترمه. میخواهم که همین تاجیکستان بیارن شه خیر من رفته بینم شه. بچه‌تون در ترمه کجا ده؟ نمیدونم جوشه یکیم ترمه هم لینا بوده خوجان. البته معارف درباره بهتر نمودن وضعیت وای خوانندگان در وزارت نقلیات بشه بهتر نمودن سوهای نقلیات. سوهای نقلیات چی مشکلی داره؟ مثل کمبودی بسیار در سوهای نقلیات. مثل رفت اومد خط سیرو با تنظیم نیست. میشه قریب ساعتو در استانافکن منتظری وای میستیم. شما گفتید با وزیر معارف هم سوال داره. چی سوال داشتید با وزیر معارف؟ بعضی مکتب‌ها بهتر میشید با ناستابل. هست بعضی کمبودی‌ها هست در مکتب‌ها. نرسیدن کادرها با خصوص در فن‌های ماتماتیکا، فیزیکا. همین کمبودی‌ها جدی هستند. من پنسیم کم میگیرم 150 میگیرم من ده هیچی نمیشه. تنبال من اینوالیدم جگرم سروس پیچی نه. بالاتر کنید من در نمیرسم من هیچکی ندارم. ما چی دارم که می پوچم کم تا مایبای مقصد کمک کننده مقصد وردم کردم نکره. ولی کسش دیگه باید دامنا توبت کردن نکره. ای پست نهم یعنی گلونی پست تو وحدتا شهری وحدتا سوید نیست شما. خوش میکنه که سوید اتیام. چقدر شد که اینجا برق نیست؟ من در روسیه بودم 3 ماه شده اومدگیم نیست سوید ندیدم. شوانا نیست. درخواست منم که بچهای
ана донишгоҳона гумонам бихонам. Яъне ба армия набаранд? Хай баранд одамоне ки намехонанд, бачаҳое ки дар кӯча мегарданд. донишгоҳро бар майли худшон бимонанд. бинандаҳои азиз, шумо ҳам бароямон нависед ки дар бораи кадом масъалаҳо мехоҳед ки мансабдорон суҳбат кунанд ва шумо ба онҳо чӣ суол доред. раиси Комитаи амнияти миллии Қирғизистон Қамчибек Тошиев дар ҷаласаи Девони вазирон хабар дода ки барои таъмини бахши дифоии ин кишвар аз соли 2021 то ҳол беш аз 120 миллиард сом ҷудо шудааст. ба гуфтаи ӯ ин пул ба харидориву такмили техника ва аслиҳаи низомӣ сарф хоҳад шуд. Тошиев афзуд ки соли 2020 барои дифои Қирғизистон 3,5 миллиард сом, дар соли 2021 32 миллиард ва дар соли гузашта 53 миллиард сом харҷ кардаанд. дар 6 моҳи соли равон барои таъмини дифои Қирғизистон ҷамъан 40 миллиард соми буҷа харҷ шудааст. мо ҳавопаймоҳои бесарнишини Байрактар, Аксонгур, Акинжи ва ҳавопаймоҳои Ми-8, Ми-17 харидорӣ кардаем ки баъзе аз кишварҳои дунё онҳоро ҳоло надоранд, изҳор доштааст Тошиев. Украина гуфт сар аз 21 июл киштиҳое ки дар баҳри Сиёҳ ба самти бандарҳои дарёии Русия ҳаракат мекунанд ҳамчун интиқолдиҳандаи эҳтимолии борҳои низомӣ ҳисобида хоҳанд шуд. вазорати дифои Украина киштиронӣ дар қисмати шимоли шарқии баҳри Сиёҳ ва гулӯгоҳи Керчро аз соати 5 субҳи 20 июл хатарнок эълон кард. сарнавишти киштии низомии Москва собит мекунад ки нерӯҳои мудофиаи Украина барои рафъи таҷовузи Русия дар баҳр василаҳои заруриро доранд, омадааст дар изҳороти вазорати дифои Украина. Русия пас аз соли 2014 ҳамаи киштиҳои бузурги флоти Украинаро ғарқ ё маҳв кардааст, ба истиснои киштии Гетман Сагай Дачный ки аз ҷониби худи малоҳони украинӣ дар бандари Николаев ғарқ карда шуд. қаблан вазорати дифои Русия 19 июл эълон кард ки боркашонӣ ба бандарҳои Украина манъ карда шуд ва ҳамаи киштиҳое ки ба бандарҳои мазкур ҳаракат мекунанд ҳамчун интиқолдиҳандаи эҳтимолии борҳои низомӣ ҳисобида хоҳад шуд. бахши як рӯзи таърих дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозодаро ҳамроҳ мебинем то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз бехабар намонем. 21 июли соли 2014 Шӯҳрат Қудратов боздошт шуд. Шӯҳрат Қудратов вакили дифои Заид Саидов, собиқ вазири саноати зиндонии тоҷик бо иттиҳоми тамаъкорӣ боздошт шуд, вале худи ӯ иттиҳомотро рад кардааст. ӯро ба 9 соли зиндон маҳкум карданд ва бар асоси қонуни ав баъди 4 соли ҳабс озод шуд. Қудратов ки аз назари ҳомиёни ҳуқуқ чун зиндонии сиёсӣ интиқод шуд, баъди раҳоӣ аз зиндон тарки Тоҷикистон кард. 21 июли соли 2011 Маҷлиси миллӣ ба кодекси ҷиноӣ тағйиру илова ворид кард ки барои созмондиҳандагон ва фаъолони намоишҳои эътирозии бидуни иҷоза аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. ин кори палатаи болоии парлумон ҳамчун иқдоми ғайридемократӣ ва маҳдуд шудани ҳаққи шаҳрвандон ба изҳори назар интиқод шудааст. 21 июли соли 2017 мақомоти вазорати фарҳанги Тоҷикистон гуфтанд ки ба хотири ҷилавгирӣ аз бегонапарастии сокинон қолаб ва шаклҳои либоси миллиро таҳия доранд. вазири фарҳанг Шамсиддин Орунбекзода гуфт, бо ин кор комиссияи махсус бо дастури дастгоҳи иҷроии президент машғул аст. иқдоми мақомот ҳамчун дахолат ба озодиҳои шаҳрвандӣ ва талоши аз таваҷҷӯҳ ба либоси динӣ дур кардани сокинон интиқод шудааст. ва дар қисмати поёни барнома дар бораи қурбӣ аз ор мегӯем. бонки миллӣ 1000 рубли русиро 120 сомонӣ, 100 доллари амрикоӣ ба 1091 сомонӣ ва 100 евро ба 1220 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навӣ дар ҳафтаи равон буд, вале шумо метавонед ҳар лаҳза хабарҳо гузоришҳои моро дар вебсайти Радиозодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо намоед. бароятон истироҳати хуб орзумандам. худо нигаҳбонатон.